Быйылгы күрәктәге Советский Союз героя Владимир Лонгинов төрәбите сүйүз сылыгар уана Советский Союз себленилях түйістері Афганистантан тақсыбыттара отут сылыгар ананар. Үгеске кубулганы тыллар күрәктәгегә 11 команда кытынна. Маңа сосколатын командата былырын олус улахан осколаларын кеннегер қалларын иткис бір истәх месте тақсыбыт. Онуға улахан тухалагынан патриот клубка жарыктаналлары болары бит. Клубка җырбы бәйбә битен үретер. Булка җырбы тәр ханнаны тарга үретер. Бәйбә бите көмөй булып битер. Доктор будын гытта. Куру бигә тәңгә дәңгә әләх түгелә лиргә. Командный дух үскетер. Патриотизм бар булыкта хас бидер киега бар армия улус булыкта. Дүллүкүн эхелегер десантник парашютный клубу отут сылустата Николай Владимир Николаевич игилен сагалан үлелетен келле. Клуб үлетин сыала чуалан оологону олоққа бәлемнех турурумут сыалын типихер ага дөдүнү көмүскүрге бәлем эдер кихини ити болар. Отате бу билем анна бисинене барска күрәктәге даны көстер. Ота биле хадак пазлас котан хадак бәлемнән кәлбетерин дип күдүк көстер булады. Республиканская это кемдесе интернаттен бала билин. Илеттен кене постоянно белемне гатан югорты банчуланы опытаки алды бейтен тоны көстер. Аны белкелен бу маас ортоскота тагыста билин бу бисинене барска китмесин бит. Онтон Михаил Ан десантник клубка жарыктанан Владивосток коракка морской пехота десантный штурмовой рота тыгар слус палабыта. Кени тусулетін таханан оғылыру военной патриотической итиге санатын ууран кыхаллан туран бәйтін бағат түнен үлеліхер. Оны бәйім көрүйім именно байыны бұла, оғылыру қайдаққынан дисциплинаға итерге, қолыбыра байыны өттінен, физическа қады бәлеміне ақынырға, атын хиргеді бардақтырына жоны күттігестерге қайырға, жон арас болады қолыбыра, арас ситуацияттан таққар көвернектерін хөп, толыр гос бұлықтырын хөп, дисциплина лақ қолыбыра, онытын именно кехіні васты өрінелдер болады. Күрәккә барыта 11 команданнан сүйүс уан үрнәччигит тасылжар. Кенләртән бастабыттара Жукускай коракка ытыллар республиканскай Снежный, барс военный, спортивный ойнуларга улус атын көмүскүр ческетиксияга. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Саха телевидениете, Үһәбилүү.